Pwata Merika become a nation mi wasir pöchökül ikenai. Wararna furek, there are 50 stars. Nibe fu. Ekararibe fu represented nibe states min namnan Merika. Ewe erarampa nibe is Hawaii. Ngabemwen arapwe nibe. When arapwe 50 states, there are 13. There were first 13 states non Merika. Nge ekara 13 states irvi wasir pöchökül nalarnuguruk non the God of the Bible. Arnuguruk nar God bi wasir pöchökül resyo mochen nge epeor arabas robotorong non office non-government work me important nge esap soren ega Christian. Ye pupun ngauruku nge Merika is still very, very strong until today as a nation. Why? Pokiten arroe foundation minom non arnuguruk naratsawon. Rese siaw asiri arbo acknowledge the God of the Bible is the one true God. Yibupun ngauriku nge Merika is one of the strongest nations. Ikere. Our first president of United States, idan George Washington. Our first president established a sokun tradition at America arbo ada bur word nur Bible. You are taken oath memora robotorong agi wiser non-government. April 30, 1789 was the first time a sokun nigirik mifis rawata bur Bible you are taken oath arobagi wiser president non-government Norberika. Iwe seri era aton tori ikerei separore sakun book, separore sakun religious book, repopan nodo berikutjak Bible. Mio reberwen itan John Adams, eruru a book ewatapun, arapopa taken oath, non 1825, nge era book eruru, iwe book of law, esapo religious book. Iwe serijak ewe fanson, ewe first president, Abopudari a tradition non Merika arrobo whatever what Bible you are taken oath arrobo take office. Iwe seri jakaratu dori kira eseparo reusakun book, eseparo reusakun religious book. Rakan nodo merikutsak Bible. Iwe yipopun I believe nge Merika is one of the strongest nations until today. Where we acknowledge the one true God who is strong and mighty. Arabwe, erisi a nation it would become prosperous. Mebachukun. Ewe tori ikerei. Our nimmen arabas. Ra torong non wis non Merika nor government. Ngararuru a book we different city Bible. Raruru a book itan Quran. City Norway year 2007, ngiri a year 2026. Our nimmen arabas ra use a book Quran arabwe take an oath arapotoro kay wiser rikafuru wiser non kafabunun Merika. You will potay out sea, I will bring this to our attention. Kids chachuk sinam warifuru Merika. Si bochitiberi not Bible nge pasa usun arakoe noon god ko arabas choris rain. Nubwen rabwe nugum matchiri god. Resituen fengeri god ni rapan fengeri gods false gods metakar fisgerir. Iteitar fanson noon god ki arabas choris rain rekar kun seri god iwera fiti para gods muichen arabas
Ar fingeri pa nur karakot mi false is up the God of the Bible, is up the God of Abraham, Isaac, and Jacob, is up the God ato ifurufana afara the Reverend Jesus Christ pun iti trarabas viri sirviri kui resaput menira. When they turn away from that God, you are rafiti para iwizen arabasne worship kara false gods. Something always happen. Ngeri ekararabas Israel. Methods mi ngau. Methods mi riefu mi fisgiri nun God kara arabas. You have God akar furri. Ekar raise up every prophet, every king. Ike have nun charagang. Arapwe erisi nurkara arabas. Arapwe turn away from false gods and turn back to God. Ayer city, repent city era, ewe kot and every time nun kot kararabas choris rai rekun city false gods and turn back to the one true God. God mi fe to severir. God mi ububutsgerir deliverir city sokun methods we receive non iwe fangerir blessings abarawar set them free from metsokurosuk irbi non. I bring this to our attention. Kitsin na wari for Merika. Pun mayor wizards as sowing. Kitsin na wari for Merika. Mayor wizards. Siboyatek. Supukura, sipuesina, mete kei rifis, kei sakura tots rifis na Merika ikenai. Iwe wizards, siboyatek. Bible, 1 Timothy chapter 2. Era iwe, mwerbe tots virisin iwa pesegoruk, pues soren rupwe yatekin tugor, mekiriso ngerikot ferasegesin, arabas merisin. Siboyatek feriten arabas merisin. Ferasegesin eko king, me eko no wis medicine. Pue si bue baraweri e marau fan masarosan. Mekiramwe. Si bupan asaworu god o arabasöts ngeri arabas. So you see, era si bue yatak ferit arabas medicine, ferasigasin eko king me eko no wis medicine. Ask yourself this question. When is the last time erbi yatak feriten arabas irwin namnon position leadership in the government? And miki yatak feriten President Trump mo ferit. Ikapur erbi torian neriwan boom. Iwi putoria raga you failed. Pue achi yatak feriten arabas irwin namnon no wis nar government. Epue parots metats kids sore sipo par achocho neferri. Pota si pa achocho neferri era pue or marau fan masarosan mekiramwe. Met mi fisikere na Merika mior masarosar mekiramwe na record state na Merika igre viwate sakro suk sakun chaos sakun fifi ufagan sakun eriri esor kiramwe esor masarosan. Why? Porque tarawate agagen tipis agagen unuk vita iriatai. Iwi pun our actions of lawlessness. When our actions of lawlessness non eferu met kitsi preferri. Soden kitsi viran namna Merika chatsuk. I encourage you kopoyadak feriten the leaderships non-government and the leaderships ika non god kewe choragan non muichefen. Siboyatak feri der irwerrebek. Eboyor nuokuskot. A kewin rerekara irvi namnar government. Pota por nuokuskot pur paiperere nuokuskot nebobuten tibetsem. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Medicine John namnon office. John Raniri government. We need wisdom. Arbodori run the government. Ike run the country.
Pasugiro Bible ngiri Romans chapter 13. You are so far kids soren kids chatsu kids winna wari för iberga. Med wisats sibefer siboyatek feriter koir winnam non wis pun ebwe or masarasan mekiramwe. Ebor arabasöts. Iwe parvet wisats sibefer. Open your Bibles to Romans chapter 13. Verse 1 and 2, Ubaneri. Verse 1, arabas virisin robaneaso chisi nois ewebu mi neberir. Arabas virisin robaneaso chisi noisin ewebu mi neberir. Pun esapor ar neberem arrekot esap mudate ngerir. Ai tigerikits nge scripture ai tigerikits nge Kota budate arabas robe torong in position of power. Kodi ere butarta robe torong non. Nge kota ngeri ekoro wisir porobe neberem. Verse 2 ere arebra ugeri ekoro a ugeri met kota a kota. Wow. Nge ka eben ebo feriusun ebo kura kobun. Eke scripture right tigeri kits fitu betats. Kiara mas redorong non nois nor kafavan kode utarte arbatorong non. Iwe wisats soren sibwe opuruete arke enukrawaro posibwe fiti. Irabete iwe na wasa sibwe negori. Oruan met sibwe para no arke scripture iwe ebetats kafavan. Ebetats kafavan esapoyan arabas tibet sebekya wisdom. Esap arabas tibet sebara för kingdoms araba or kingdoms ige governments. And God tibet sem warong non arabas araba or kingdoms ige government puributori or law and order. Ibutori teterots sakun metats non ekara kingdoms ige ekara government. Pata pun law and order mi ueto masaroson mekiramwe. Iwiro pura merautsea at sibwe. Iatek feriten nois irwinam non government. Arabo rer nuokuskot. Pue nuokuskot betori produce wisdom ekatibetsem. We ekara John namnor government radori run the country non masarason mekiramwe. Pura rer wisdom ekatibetsem mi fito serikot. Me wisat soren sibwe iatek. Iwe aiti oruruk era chakalo chifidio. Kids winna wari för iberga. Parwoya bikarabin nam na chuk. Siboyatak feriten noutskara nois irwin nam nar kafaban. Pureporer nuokuskot pun repertory run our country better. Ucek faso mereka pagoten ngai nam na mereka bapari extendiri if I will message feriten noutskara pat nois na chuk also pray for them. Purepoyor masarason kiramwe arabasöts tong iwa kids soren sibwe para opuruetei önuk minam non ekaraferu siranam non. The only time kids soren sibotoriere ngaisap furry era ike kafavan eborikisiri en god kapas. Kafavan eborikisiri en god önuk. Ike pun an era kafavan önuk ebo ugering en god kapas. Iwe iratun kids soren siator yatsi boyre ap. Pada pur kafavan för ururen ebo för undergat. Iro pur wamen sari. The Pledge of Allegiance na Amerika. Mi na Pledge of Allegiance na Amerika iwe bi era one nation under God. Eko forefathers of this nation. Usirbeti wa farabasa eko first 13 colonies ika states na Amerika. Irvi was a recognized city God, the God of the Bible. Irvi recognized city the God of the Bible, the God of Abraham, Isaac, and Jacob. We open
From the beginning, God me fe tu Merika, but the Torigere Merika is one of the strongest nation, if not the strongest nation, not Furufan Igere, but from the beginning, Merika we acknowledge the God of the Bible. Merika we gu, the God of the Bible. Iwan nubun si berkura, eko cara serbatorong non wis non Merika ngerobe bring in their foreign false gods. I pray nga eke leadership non Merika recognize city and Satan agagen worong false gods, not government. And I pray that God will give wisdom. Ngerir, fight back and do not acknowledge city ike mutgiri are God's foreign gods rupotorong not government Merika you are influence city renuk iwe a nation without Arab upon crumble. You bet wisats kitchan non nabugeya nekit soren pray. Siboyatek pure masarasar bekinamwe. Epo law and order epo officiates epo pure weta. Sibochar and so to see unuk yasiran nawie. Por go de budata ekara basrabatorong narkara office. At the only time siboyra app ngeri ekara sokun ekapun rarugumat kun sirikot. Every time God's people in the Bible, Jari Shrine, rapakun sirikot and turn to false gods. Metats we awiris mi fisiridun kotarabas. And also every time non kotarabas rapakun siriar natibisukun sefan geri ewe god mi föridang me förifan. Every time they do that, God me bara feyet your sefan. Ibo buri bofakun encourage the kids. Kids chachut kids will know what I for. Pray for wisdom. Pray get nuwakusko de buri winnong non netiben arabas, especially kirvinam norwis nor government. Buri boyor law and order kiramwe me basarasan. And also don't forget to pray for your senior pastors na Rebekara Church's medicine. Pun ar focus ebwe sabasabora ne erisi the congregation. But congregation ropa sabasabora narar nugurikunan at sabun Jesus Christ. Ye out sian no che video sia which is super barbato giri kebi cha 50 ike para chara chocho rekaton no che video. May the God of Abraham, Isaac, and Jacob, the God that so loved the world and sent his one and only begotten Son, bless you today, non eden at sabon Jesus Christ. Kiriso.